Assalamu alaikum, hurmatly mekendeşler, Cenab-ı Hak kanalının katılımcıları. Bugün 6 aprel tuğanlar 2024 yıl biz Kurşap mal bazarındayız. Büyüse Kurşap mal bazarından atlardı, öspürümdörді, taylardı, bey baytaldardı bazarga түшкөнүн баарын чекеден көрсөтөбүз. Видеонун агына чейин чогуу болуп, ар бир көрүп жаткан агалар, бир туугандар кол беретін ушул видеоға бирден лайктан басыңыздар. 1000 лайктан ашып жүрелі. Өспүрүм канча экен укам? 80 миң сом. Жашыча? Жашы 1 жаш керек. 1 жаш эми болду абы? Эс. Канча бул? 80 миң кем бар. Эми кунам болот экен мына. Жаңы үйрөнчүк. Жаңы үйрөнчүк экен. Жаш балдар жаздын секенден мени үйрөнүп калыптыр. 80 миң кем бар дейт жаныбарды. Эми кунам болот экен да, кунам болуп калыптыр. Жазга кунам болот экен да. Жазга кунам болду. Канча экен бул? 80 миң сом. Жашыча? Кунан. Кунан деген. Мени үйрөтүп койчумун дагы кунанды. 80 миң кеми бар дейт муну дагы мына. Жаныбар. Чекеден көрө берели аттарды. Assalamu alaikum. Канча экен бул? 110 миң сом кеми бар. Жашыча? Жаңасы. Иши барбы? Иши бар. Улагы дагы бар дейт ондар. Жаңасы экен. 110 миң сом кеми бар дейт муну. Канча экен бул? 110 миң сом. Жашыча? Экасы экен тондар. Иши улагы? Улагы бар. Иши жок, улагы бар дейт. Кайердин жылкысы ака? Гүлчөнүн аты дейт мына. 110 миң сом кем бар дейт. Ба чакан бирок тың аткан да. Көкрөгү дагы бүт тарабынан төкөлгөн. Номер айтып коюң ака. 704 мен. 509922. Өтө курч. Курч дагы. Мына курч дейт ондар. Өзүңөр да көрүп, байланышып түшөсүздөр. Багында чакан тың аткан да. Негизинен өзүңөр да көрүп, баа бересиздер. О, Алла канча экен ака? 130 миң сом. Жашыча? 4-5 жасы болуп калды дейт. Иши дагы бар экен дейт. Иши уйру бар жок бар экен дейт. 130 миң сом кем бар дейт. Алат. Негизинен таанымал болот. Үйрү койсоңуздар дагы алыстан көрүлө тааный турган болот да. Мал аласы сыртында, адам аласы ичинде дейт го. Ошондой болот бул. Номер айтып койсуң ака? 502 65 57. WhatsApp бара? 130 миң кем бар дейт, үйрү улагы бар дейт. Эми өзүңөр көрөсүздөр. Иши дагы бар дейсиз, иши дагы бар. Любой ишке айдайт дейт. Yok, pazarda da kütüt. Erkek. Atılızım. Bu ne? Pazar şundaydı abi. Bu ne? Oylayan oylayan dağıtılmış sen. Anası ağa. 201 mi vereceğim? Yok. 100 yazar. Jaş kança eкен? Жашы карыган атты эми. Karga çek. 5 жасы дейт. Раса күчтүү малы дейт го. Канча экен бул? 85 миң кеми бар. Жашыча? Жаңасы болуптур. 85 миң кеми бар дейт бул. Чакан кичинекей. Аллах Эми додо. разы. Сизелге бербейт. Канча экен бул? Кет. Бириңиз койуптур, өзүм билбейм дейт. Атам билет дейт. Канча бул көп? 120 миң сом. Жашыча? Жаңасы экен тондар. 120 миң сом кеми бар дейт. Жаңасы эди. Көкчө канча экен? 150 миң сом. Жашыча? 5 жасы болуптур тондар. Улагы барбы? Улагы бар дейт тондар мына. 150 миң сом кеми бар дейт. Негизинен азыр эми сезон кайтып, базар кыйла арзан тондар. Канча экен бул? Сатылбайбы? Сатылбайт дейт. Такага келип тур бул.
Beylerden sırayla mına Kulundu Bey düşüp turganlar. Mına Kulundu Beyni görüңүздөр. Kulunu dagı jakşı eken. Sırayla çekeden. Kulundu Bey kaç eken? 120 bin so'm. Kaçıncı kulunu? İkinci kulunu eken tuğanlarına. Erkek burgaç kulunu. Burgaç kulunu bilen 120 bin kem var. Kaç euro atat? 100 verdi. 100 verdi, vermedi. Burgaç kulunu bilen. Görüңүздөр. Nereden var? Bey daha varken. Bey kaç eken? 115. 115 bin. Sır boz. Olsun belgesiz. Belgisiz. Kaçan tuğan bey? Yaş kaç kaldı? 4-5'ti tuğan be. 4-5 tuğan bey deyip tuğanlar. Bu kişi kulun kaç eken tayaka? 60 kam var. 60 kim var? Erkek. Erkekte. Bolar mı buyursa? Ha bu. Ana. Negiz koy milleri jakşıken. 60 kim var deyip. Arkasında ötüp koyun. Görsötüp koyun da alır. Yakta. Beyler opşi. Dün bağ oldu çöt. Kaç yurt etken ha? 60 milyon verdi va? Bir hafta 2 tayga. Ana 2 tayga 60 milyon beri otatken aldı. Başta alışı. Ekoten erkek taygan şöyle. Jogurgaçta erkek tay eken ha? Ekoten 60 milyon beri koyuptur. Nerede? Nerede? Soda solodan. O şeyden nerede? Nal negizi ne olaken 150 bin so'm deydi. Kalasa tayinleri bölüp verir deydi. Tayı çoğun eken. Kelişim var deydi. Ben mingi dağı ne? Minsem bolat, jetlesem bolat. Ha? Ha. Böyle. Bugün sağlığı üstüne tokum koyup koyuptur. Minse dağı bolat deydi. Sağındı kanday? Sağın? Sadırav? Sağın dağı beyken tonlar. Eko bir 150 bin kem var deydi. Canlar satılgan da şeydi. Ayşta sattınız mı? Çaldınız mı? Satıldı. 71. Ha, 71'ge satılıptır. Ayşta mı satsan? Kara kaç eken kara? Özünle. Ayştamam mı? Ayştamda kara kaç kaç eken Ayşta? Ayştamda semizi kaç eken? Ayştamlar kalak sodat. Ayştaman ken buldağı. Ne? Baytal eken? Baytal kaç eken? Baytal mı erkek? Erkek mi? Ha, kaça? 65 65 kem var. Kaç verir pazar? 55 bir oda. 55 bir oda. Tay çaka? 55 veriyor. 56 verdi. Çalgana. 56 verdi mi? Erkek? Erkek. Erkek. Ha. Kaşkası geçken erkek taygen. 56 bir oda. Siz kaça dediniz? 60'tan yolu var. 60'tan yol var dedi. 56 verdi. Alganda mingi. Yinodan bir boşalt koydu oranın içinde. Hep yaşlansa biraz sonra mingine başladı. Kaç çeken bu? 70. 70 bin deydi. 70 bin so'm dolar atıyor bunlar tay. Erkek mi? Erkek tay. 70 bin kem var deydi. Çıkıdığını gör öyle. Aldır. Tay kaç çeken mi? Tay 75. 75. Erkek mi? Erkek tay. 2 aydan beri bağda oturat deydi. Semirip kalktır da canlarına. 75'te otan deydi. Nerede taydan gör öyle. Peki taylar kaçadan ken bu koşka taylar? 45 mi yukarı? 45 bin Yeti so'm. var. Yeti var Ne eken. olsa veremem. 40 olsa veririm de şır. Aha. Kaç katay. Aklı böyle. Bunu Halatay'da mı görün? Ha şu an. Alatay. Allah gazlar. Bundan bunu gaz kertatay. Caz akından. Şimdi bu ekte. 85'ke satıldı. Buna şerige. Şerige. Şerik 85 satıldı. Bunun sütü aşağı 100 kam mı vardı o 100 kem var. Alataydı. 90 tekerleğinde benim de. 90 TL'ne veriyorum deyip. Numara ayet koyun. Numaram mı? 502 miden 18 72 30. Paroda özünde yıllardan. O Karabayır. Özün kırgızlıklardan. Ha. Görün benim. Taktüğü karasonu deyip. Görürsün. Bunda canvarda Alatay Cana ait gördüğündeyle tanmal bulatta alıslarını görüp tanı ister. Da Kaşkatay ginden ne kadar? Sizler demez mi? Kaşkatay'da
Sütler sını жақсы екен негізі. Есі де оқшайды. Байлап қойып тұр. Ақырын тайлардан. Мына тайлар қаншадан екен? Жö. 30 aka. Кішекей 30. Ortada 40. Ортадағы 40 bin dansı. Жүрөнікі. 30. Бұл 30 bin сом. Еркек бір қачы бұл? Еркек та екен. Бұл 30 bin сом бейді. Жақсы, іштер жақсы. Pulunlar kaç eкен taylar? Taylar kaç eкен? Ha? 40 binden. Neko erkek urgaçı bu? Urgaç taylar 40 binden deydi. Bunlar kaç eden ama? Bunlar 32'de. 32'den. Urgaç erkek. Biri erkek, biri urgaç deydi. 32 binden deydi. Pulunlarda. Ya bu karada erkek. Kaç eken? Erkek. Aleyküm assalam. 45 be. 45 bin son deydi ana. 45 bin sen. Canartın tayı. Жаңартын тайы deydi ana canlar. Liniyası жақсы демінің. Ana. Liniyası жақсы deydi. Жердегі тайдан gör öyle. Aleyküm assalam. Ne kılış gerek var? Ne taş gerek? Ne reklama kılış gerek? Любой çekeden kılavuz. Tay kaç çeken? 65 bin som. Erkek vur kaç? Erkek. Kaç gördü pazar? 52 bin som verdi deydi ana. İşte yaxşı ötesi. Yaxşı maşallah. Soy işte bu. Soyuşqa. Vay koydu. Alıp baylar. Kaç verdi pazar? 52 bin. 52 bin verdi pazar. Жақындап қалды ба? Oo azıcık kaldı. Azıрақ эле қалды дейді. 52 verip тұр пазар. Жақсы. Oo. 35-36 verdi be. Erkek kaç? Erkek tayken. 35-36'ga çeyin berdi deydi onlar. Şunday. Kanalga kattalıp kol ретінде bir de like'tan basıp olunuzlar. Tinçlikta, amanlıkta bolunuzlar.